gani kapor nga kawa open up pensnyau kiye ko am hamste nga hagajing ya ta wo gani ga condolence message cha i late Dr. Ricky Sungkon as member of parliament from Wan Chelong parliamentary constituency nga hagajing snyau yang nga mut gajing do yaw late Dr. Ricky Sungkon woman la u MP Wan Buram Yong I nagani ga Wan Chelong parliamentary constituency wang i ga Lok Sabha seat na terus nyaman ko wi na gamanta ko asnya ga jingdo ko krotam wan. That is a deep sense of sorrow. Ye wang na gani ga par ga jingdo I kamyon ni we lost the great leader in the state. We lost the great leader of the nation. Katu dadam lacisnam prabanai wamanu kam elected MP yang ganiga Wan Chelong parliamentary constituency. Ngaca mo bru wamanu wi di bru waman real statesmanship. Wa em katagaman sen la uthok galat luti u contribute nongkong ya ga state Meghalaya ko ar hawara higini gi North Eastern state ko em chapa North East yang I sini kam tam kajing ya ta wa gi developmental work new bru da tho ulu lat gitigluti gu ongi to find the ways and mean to bring the developmental work that is the need of the hour kata ta ka jingem kan ka kamaya ngani isni kan ni khat khande tarik yang di bulan Februari yang di snam arjar arfamru hyper khande waje janmen te dapat hak mobile yang ada ya khubar kuwa em kam kini ka insiden hagajing ya ta waulet Dr. Sungkon ka MP wa em Buram yang I terdapat hagajing snyau lengo. I am shocked that very surprised the incident for late Dr. Sungkon. Tecamla ubru manu kamu public representative hagini ki cisnam pura gudalai. Tecipon rau kita ki fokus ko criticize so apa parlimen ko ang gi Lok Sabha ki jung dorbar ko hakle tam yang ngeri India. Te yo bru wa em ke jing chania o bru wa em skiat kata ke sam ko phong ko dai gerpang ublai. He is being a highly qualified man. The yenu ang hawi gapar he is highly educated person. Oda teach hadok a university level. Tu bru le oda I ke perkat perdany. Oda man real measure kat kamirta yang o kamar TV di jingtha oda san pauso snam hawa anai. Tengah cam ke jingdo yo ni urang ba ta ke jingdo ko krotam nebenta ke ni state yang I nebenta ke Wan Chelong parliamentary constituency kam jo le nebenta ke ni North Eastern state yang I lane hagari India wara gabi nga dapa digeding snyau dio wado yo ni urang ba hejo ipor le jo chamba gikten guamu. I serve the people, I serve the nation and not for one political party in the country. Kita gikten o wajo ong bahau hagini ki cisnam pura kuda manu lane arsnam dunakam u MP kuda jadi ki paibak lengan ni Wan Chelong parliamentary constituency. Ini wara ngai skemata ejing pelai wastat ublai. Tu bruhi ngayo kacham uncharismatic leader yang ole em ko kat hado kata-kata ko man hejo apor and very simplicity. Jo chemah gini kisngi ko dadem. Ladalaya surok le lai kam ki berurang ba di wayachan ba wiki pajba yang kenika Chelong sit wa uman ukam u elected MP. Chamile gini kisngi ko dadem ba program ko fair so daman congested pelat ko population ha po Chelong City ko man ke state capital
da chong da skuti da chong da gi bach da be uchi program ulali aten ki society go fair la ne gi tegi program ki function ki wa o to kat kam ramu pendebu in front of the public, in front of the society, in front of the institution everywhere in the state of Migalia. Kejing klat yung oto kejing do yung iginong chong senong ki wa kam tam hapo gani ka chelong sit constituency ku wa o demano kamadio lang gini ki cisnem prabnai lane duna arsnem ki wa de sep ya i haga national level to de lai ru bam kwai wa kmat ublai ewa ublai u ewa o gabor yu pau disuk design hadwar yung ublai yo kurku kurdo ya i gudang segani ke pertai wo i chong ikan ni kam jo le ewa gani ke dipat sol ke yung o yo lutia wa haden katukan isngi uyarap ko ewa gi hayung hasam yang o iwaman inong senran yang o iwaman kikti yang timun yang o ewa blai lang surubaki te yo lutia man gi berubah sukuasan uwanan gejik cuksan kerben skamala wanaga family yang led Dr. Ricky Sengkon wadau penmi enu blai ha kipar gudawan unong yalam watbit kamaman hagani gapor wayo hagani cisnem ramana gudalah gani kon tolan message upha acha kayung gesem yang nang wa kile yu yo gi kata gemensin de nga kata full inspiration yang ki uman gi berubah sukuasan ublai langu ka yung gesem yang ki nang wa yu ye ki upen mare wan ye ki kam ki jam aga yung gesem kam jau la kam tam umi skiat ki beruku sakri ni beta gari ke jak benru yang i ne ka yung late Dr. Sengkon wo kerchan nebenta pelai reti ya ke imlang salang ya secara kadar ya ke riti ke dustur ya ke hok kenti yang ikan binang chong senang wa apa ni ke berin yang trep lai sup late Dr. E.G. Sengkon wa ke upa pi disuk desain jak matu blai yo luti le chong sup chong san pi u ayan pi ke borne tu kur do ya i wa sini kam tam ke yung gesem yang pi yung mani ki beru ki waje u yo ke jing sania ki wa ke te jing kermen yo luti ki ye ko ida mudi ni betai bahai miat yung mani ki nong job agi ni ki sini ki por dawan begini ki ten kaca bukun no yang di wa ku blai kerpang yo ke yung gesem yang ulet doktor Ricky Sungkon yuman go jungan kuas kuasanya nado menstep magawi isni ter kudawan haga nuga bentala yolutia man ne bentaga future course yang go junga sem man itu kuas kuasanya wajab hawara yang yegi waki na percanggu le de hard working ne yegi waki le ne kete sacrifice ne benta kam tam tonrong ya ke society ya geri ke jadi menurut ini yang aku dah he pertuji nam yang fi pre gerot tai wa no cia jango